Ukratko ću da iznesem svoj program rada studentske organizacije Indeks, asocijacije Indeks. Ako budem izabran za predsjedavajuća, zalagat ću se za bolju organizaciju studenta na našem fakultetu. Organizacija će dovesti do bolju koordinaciju između profesora i studenta, stvorit ćemo kontakt sa svakim profesorom i tražiti najoptimalnije rješenje za termine predavanja i nastave. Nastavit ćemo se radom na informisanju studenta putem studentskog informatora i pronaći nove metode. Formirat ćemo studentski kulturni centar gdje ćemo afirmisati svaki kreativni rad studenta. Uspostavit ćemo bolje kontakte sa studentima koji studiraju van Prizrena i Kosova. Tražit ćemo od njih da nam šalju svaku vrstu informacije vezanu za problematiku studenta, nabavku literature, web portala i stručnih časopisa. Kontakte ćemo uspostaviti sa studentima drugih zajednica koji studiraju na Kosovu i u regionu. U narednim danima organizovat ćemo akciju prikupljanja potpisa sa zahtjevom da nam nadležni omogući indeks i popratnu dokumentaciju na bosanskom jeziku. Peticiju ćemo uručiti predstavnicima Ministarstva obrazovanja. Insistirat ću da predstavnici studenta budu prisutni na skupovima na kome se rješavaju pitanja vezana za studente. Pripremit ćemo projekte kojima ćemo konkurisati na raznim mjestima i kod raznih donatora. To je bio ukratko, znači, plan vođenja organizacije Studentske asocijacije Indeks. To je to